अहानबदा मरुइबा पाउ थमजरी बीजेपी की मिरेफ माई पाखनबगीदमक लालहौबसिंगी अथिंगबा मरक्ता ngasi भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फाल दा बोट खोंबा लाक्लगनी हफ्ता कांगजेबुंगदा बीजेपी बु सौगटपा सिंगना पुनबा हौख्रे सुमनम शासन की लेंगाक ओरिबा मोदी सरकार भारत तगी लौथोख्रसी हाइना सीपीआई की नेशनल काउंसिल की सेक्रेटरी डी राजाना फोंदोख्रे NPF चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट गेलुनथांगी मयुमदा बीजेपी की मिरेफ पु सौगटपनी सिंगनबा मियोय सिंगना लांदारमले खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मियंग ताबिरिबा सिंगबु तराम नौक्सरी हौजिक फावगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी मुनबी खरबा निंगतंबबु हंजिल हननबा खुटलाई पाइदुना लाल हौरिबा लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा लाल हौलुप सिंगी बॉयकॉट अमदी टोटल शटडाउन की मरक्ता भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ngasi नुंगथिल इम्फालदा थुंगलबगा लोइनना लाकदौरिबा 33 सुबा लोकसभा मिखलगिदमक बीजेपी की मिरेफ ओइना थागलिबा सिंग माई पाखनबगी पांदमदा वोट खोमलगदौरी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना सिंधुना इम्फाल इस हफ्ता कांगजेबुंगदा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पुंग खरगी खोंगचत्ता इम्फालदा लाकदौरिबा असिबु तरामनो ओकपगा लोइनना मिखलगा मरी लेनना पांगथोकदौरिबा मियामगी मिफम की दमक सेम साबा लोइख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फाल दा थुंगलद्रबसु मिफम अदुबु मपुंग फाना चथनबगी दमक बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लुसिंग सिंह सरुक यादुना मिफम चथरी प्राइम मिनिस्टर की खोंगचत असिगा मरी लेनना थोखनिंगदबा थौदोक सिंह थोक्तनबा स्टेट अमसुंग सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स सिंगना थौरम पांगथोकपम ओरिबा हफ्ता कांगजेबुंग यावना लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा अकनबा सेक्सिन थौरांग सिंग लौखनले अमरोमदा आइना थिंख्रबा लाल हौलुप सिंगी अपुनबा लुफ अमा ओरिबा कोरकोम यावना अतै लाल हौलुप सिंगना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंगचत असी लमदम असिगी मियामबु मोइथेम तौबा लाकपनी लमदम असिगी मियामना नरेंद्र मोदी की खोंगचत अमसुंग मिफम असी सरुक याबिगनु हाइबगा लोइनना कौखिबा जनरल स्ट्राइक अमसुंग टोटल शटडाउन महौसागी पुंसीदा चाउना अकाइबा पिखी टोटल शटडाउन अमदी जनरल स्ट्राइक ना मरम ओइरगा ngasi नोमाइजिंग नुमित ओइरबसु इम्फाल की ख्वाइरंबल कैथेन यावना तंपा की डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लैरिबा कैथेल सिंग फोमनखिदे दुकान सिंग थोंग लोनकी पैसेंजर सर्विस तौबा गाड़ी सिंग सेनखिदबत नतना इंटरस्टेट सर्विसु लेफ्की जनरल स्ट्राइक अमसुंग टोटल शटडाउन असिना मरम ओइरगा दिमापुर अमसुंग जिरीवामदगी इम्फाल तमना लाकदबा पैसेंजर गाड़ी यावना तोंगान तोंगानबा पोलम सिंग पुबा गाड़ी सिंग जिरीवाम अमसुंग दिमापुरदा पंदुना लैनरी अदुम ओइनमक लाकदोरिबा इलेक्शन असिगा मरी लैनना डीसी ऑफिस सिंगदी थोंग हांगदुना महौसागुम मथौ तौनखी जनरल स्ट्राइक मनुंगदा हौजिक फावबदा पामदबा थौदोक सिंग थोखिबगी पाउदी फंगद्री भारत की मफम खुदिंग असिदी देश बचाओ मोदी हटाओ की खोलाओ पाकसना लाउरकले सुमनम शासन की लैंगाक ओरिबा मोदी सरकार भारत तगी लौथोख्रसी हाइना सीपीआई की नेशनल काउंसिल की सेक्रेटरी डी राजाना फोंदोख्रे वाफम मसिंग असि लाकदोरिबा 33 सुबा लोकसभा की मिखलदा सीपीआई की मिरेफ ओइना सोंगथोकलिबा डॉक्टर एम नरगी फ्लैग सिंखटपगा मरी लेनना पांगथोकपा मियामगी मिफमदा फोंदोखिबनी सीपीआई मणिपुर स्टेट की इलेक्शन कमीशन सिंधुना मिरेफ ओरिबा डॉक्टर एम नरगी सिंगजमई थोंगाम लेकाइदा लेबा युमदा पांगथोकपा फ्लैग सिंखटपगी थौरम अदुदा स्टेट सेक्रेटरी सोटिन कुमार यावना पार्टी की लुचिंगबा सिंह एआईएफबी सीपीआईएम प्रजा यावना सीपीआई बु सौगटपा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी कयागी लुसिंगबा कयासु सरुग्याखी अखंग अहेना पिरकपा पुंगफमदा मिरेफ ओरिबा डॉक्टर एम नरना फ्लैग अदु चिंखटखी थौरम अदुदा सरुग्याखीबा डी राजाना फोंदोखिबदा हंदक पांगथोकदोरिबा लोकसभा की मिखल असी अराइब अमा नते यामना अरुबा तांककी ओइबा मिखल अमनी भारत बीजेपी की नरेंद्र मोदी ना लुचिंगबा सरकार असिना सही मंगा असिदा भारत की मियामबु नमसिंदुना थमली भारत असी आरएसएस की लैवाक अमा ओइना थमननबा होनरी सबका साथ सबका विकास हायरगा कॉर्पोरेट सिंगदा अहेनबा मिएंग थंबा मिचम मियांग खंदबा शासन अमा ओइना सांगलबा चही मंगा असि लेरकलबनी ओइदबा ngang मोदी की वा भारत की मियामना हौजिकती मयक सेंगना खंगलकले मरम अदुना भारत मोदी हटाओ देश बचाओ हाइबगी खोलाव लाउरकले अमरोमदा बीजेपी अमदी आरएसएस ना स्टेट असिगी मियामबु करिमता खनबीदना लैरी नाट अमदी कल्चर बु हंथना खनबीरी सीपीआई ना बॉर्डर की इशू सीएबी की मतंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वाफम सिंह असिदा युमफम ओइरगा मिखल असी थेंगनबनी मियाम की ओइबा मिफम असिदा सरुक यारिबा असिना पार्टी की मिरेप असी सोइदना माई पाकलगनी हाइबा थाजै करिगुंबा माई पाकलबदी पार्टी ना थंबा वाफम सिंह थबकता ओंथोंगना बहोनगनी हाइखी go to Bihar, go to UP, go to Punjab, everywhere what people say, Desh Bachao, BJP Hataओ.
देश बचाओ बीजेपी हटाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ, देश India should be saved, for which we have to remove BJP and Mr. Modi from power. What is happening for the past 5 years? You will have to think of what is happening for the past 5 years. मिरेफ ओरिबा डॉक्टर एम नरना हाइकिबदा मिखल असी अरानबा तौबा अमदी अचुंबा पांबा अनिगी लानफम अमनी स्टेट असिगी मियाम ngасidi डेमोक्रेसी की वाहनथोक फंगदना लंबी लमुकनरगा लैरी जात विजात की वाफम पुसिनबा भारत असी हिंदू राज्य ओंथोकनबा होनबा सुकनम शासन की लैंगाक चथदुना प्रजा सिंगु नमसिंदुना थमली बीजेपी कनानो आरएसएस करिनो हाइबा मियाम खंगलबा ngaktani लैबाक असी कंसे हायरबदी मखोइसिंग असिदगी लाथोकनबा होनबा ताई लेमना ग्यास फंगहनगनी इसा इसागे अकाउंट लुपा लाख 35 चंगलकनी नुपी सिंग याइफननबा थौरांग पाइखटकनी हाइना लाउरंबा कया ngасidi लुपा लाख 35 लाइरदना लुपा 35 फाउबा अकाउंट हाबलक्ते स्टेट असिदसु तेलबा चही अनिगी मनुंगसिदा शासन असी करी ओरिबगे हाइबसी मियामना खंगलबा वाफमनी असिगुंबा कया असिना स्टेट असिगी मराइबा करी ओइगदगे हाइबा अरुबा अमा ओइरे मियामना करीगुंबा हंदकी मिखल असिदा नुंगसिबिदुना माइ पाखनबिबा तारबदी मियामगी थमोइदा फाउरिबा अमदी तौहन्निंगलिबा कया अदु तौननबा होनजगे हंदक्ति प्रजा सिंगना अहोंगबा अमा फामले हाबिसी थबक्ता ओंथोकननबा होनजगे हाइखि प्रजागी मिहुबन खाबि मतमदा अइना प्रजागी थाचबदो मच्चेत मांगन जतना प्रजागा मतम पुरम तान जरगा प्रजागी एडवाइस को लग जरगा अतैन तौहिद्रेन खनबा अतैन तौंगम हिद्रेन खनबा थाजत मांगन लग युमदा अइगी इसागी इडियोलॉजिकल अमसुं पर्सनल कमिटमेंट पुरुषगी एम्बिशन मदुदी जस्टिस फॉर ऑल नसिगे समाज अचुंब तौदम कदाई शांति लाकदर इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट justice being done. लोकसभा मिखल की मतम नक्सिलक्पग लोइनना अहानब तांककी ओइना था सिगी तरामाथोइदा पांगथोकदोरिबा आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिखल गमरी लैनना थोकहनिंगदबा थौदोक कया लेफ्टना थोकलकली थौदोकसिंग असिगी सरुक अमा ओइना ngarang नुमिदांग पुंग मापल लोम ताबा मतमदा एनपीएफ चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट गेलुनथांग की मयुमदा बीजेपी की मिरेपु सौगटपनी सिंगनबा मियोय सिंगला लांदारमले पाव असिना हारिबदी खंगहोदना एनपीएफ चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट गेलुनथांग की मयुमदा बीजेपी बु सौगटपा कया संगसिलक्तुना लाव खोंगबदा नतना इमुंगी पोलम कया थुगाई बिरंबक लोइनना एनपीएफ की मिरेपता वोट पीदनबा किहल्लमखिबनी हाइरी हौजिक पाउगी मरकथन अत्यन ब्रेक अमतंग लोगजरी Advanced Coaching Institute, Nagamapal, Lamabam Laikai, near Rims Road, opposite Koirenge Auto Parking. Science stream, the Council of Higher Secondary Education, Manipur Loba, Class 12 की परीक्षा 3rd position, Yumnam Devsit, 9th position, Akoijam Badal Singh, 9th position, Konika Nomaitem, 10th position, Asim Koronganba, 10th position, Lystam Ibova Maitai, 15th position, Haubam Arvind Singh, Amadi, 17th position, the Sagolsem Biki Singh Ne. Arts stream da Aniswa position Takraba Takhil Sangbam Sunaya Devi, 3rd position Yangkhom Gunchenba, 4th position Texan James Singh, 5th position Wairangthem Loya Ngamba, 7th position SS Obed Kharam, 8th position Takhilamam Ores Maitai. Separated boys and girls hostel. Well, this is true. No matter where we're at and how busy we were, we may not get the time to spend the whole day together, but a time always brings us together when we are dining, especially when gathered around such divinely crafted amenities. ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुक हना तरा नोक्सरी IGR South अमसुंग Second World War Imphal Campaign Foundation and Manipur Tourism Forum na sinduna Battle of Imphal gi humdra manga suba ningsing kumon thoram ngasi Commonwealth War Cemetery Diwalalenda pangthokre thoram aduda Major General KP Singh, Retired Lieutenant General Rabi AP, Lieutenant General K Himalaya amasung Assam Rifles, CRPF amadi BSF ki makok thongba official singna sarugyaki thoram aduga mari lainana Hindu, Christian amadi Muslim lining gi akhang ahi singna senglaba Bhagavad Gita, Bible, Quran amasung Guru Granth gi wahai kaya pathoktuna
ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯔꯕꯤ ꯑꯦꯄꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯦꯜꯍꯟꯅꯅꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ who die even after many years, the people who are serving today get motivated. They know that if ever they have to do the same, they will never be forgotten by their grateful country. And it is for the morale of the serving soldier as much as for respecting the sacrifice of the dead soldier that we do these. Thank you. Amaromda Lieutenant General K. Himalayna Battle of Imphal amadi Battle of Kohima hairiba lan ani asi World War II gi puwarida yamna maru oiba tangkak singni maram aduna Imphal amadi Kohima asi lam koiba singi oinadi yamna maru oiba mafam singni haiki Imphal Kohima si yamna fauba turning point World War II gi turning point amani sigi advantage loraga aigi wakhandadi Manipur gi wana yamna chauba tourism gi phagadaba ama lahuba yai act east kainal tawriba sida tourism gi wana di yamna koi gi yanu mai pakadaba achauba venture ama toba yai Manipur na sida da exploit tawna na bahona ba yai sigi importance adu gi matungena Manipur sida su koi sida da Manipur dagi World War da thokiba koi gi veteran moi tara muksu yauri sida da World War the fight to give natraga support to give moi nokoi ubira maniko adna this is the function I can only say that I wish that such kind of events are work towards the advantage of Manipur in future as well. Kindly join us in the Lamdam asida ahanba oina thokiba acid attack ta sining sita hingorabi mangsa tamba bongbi menakada ngasi gi laingakna layeng yauna tengbang kaya pigani haina kayarak hanna thajaba pikhrabasu ngasi fawbada laingaki tengbang fangdana laibak thirabi menakana nongmadi soidana laingaki thawjal mi eng fanglakigani haibagi asada hingori hiram asida report ama मियोइबगी लाइबक खुबा खुनमने हाइबसी वहाई खक्ता नतना कनागुंबा अमगी पुंसीददी हकथेंगना थोक्तबा नत्ते चाइनादी लोइख्रे अदुमकपु दाफमदी अदुमक लैहौरे हाइबदुनी इंकुमजा 2013 के नवेंबर 18 दा थोकिबा मणिपुर की अहानबा एसिड अटैक के लाइबक थिबा थौदोक्ता एसिड अटैक के विक्टिम मंगसा ताबम ओंबी मेनका ngashidi kangba naidraba pirang sinthaduna laingakna pigani haina thajaba piramba tengbang wa nangai hore paunam ningol mangsatabam ongbi menaka sahi 13 mapuroiba mangsatabam santos all second soibam laikai wangkai khunodagini hojikna new kaithel mambida leiba menaka gi apopagi yumda mapuroiba amadi masa aniga punna leibani Mahaki Mapuroiba Santos private gym amada gym instructor ama oide leiri Mahaki Mapuroiba na pusilakpa sel khaktana yum pubada awaba mayoknarakpadagi matam amada all second soibam laikai wangkai khunokda kangho borage hotel ama famduna kharada oirabasu Mapuroiba gi mateng pangba ngamnaba haiduna punsi leminarakhi numit adu 2013 ke November 18 gi numidang pung 8 tarpa adoini Mahaki punsigi kaungamnaroidaba thoduk adu thokiba wangkai khunauga hek thangnana leiriba hatadagi MD tomba kauba laikai gi mioi amana mobile phone ama suknatagi lupa sahumda lawhoro haina mahaki hotel da lakhi mobile adu kanagino amadi karigi yolibano haiba mari makhong khangdabana menekana mobile adu lawroi haibadagi
MD Tomba saurapna chatkibani Menakana hotel loisilamlaga mayum halakpada lambi gi amamba jaga amada hana lotuna leiramba MD Tombana Menaka tamna acid attack tawramlaga khonglei thuna mafam adu thadoktuna senkhi tungda Porompat police na MD Tomba gi khongol liduna fafaga loinana court na wayal bisar sa tharaba tungda hojik MD Tomba maral gi matungina kaisum sagda leiri panba yabadi MD Tomba hairiba miyoi asi number 4 yonba saba amadi huran chinthi kayada senabadagi mamangdasu jail toina sangluraba miyoi ne hairi thodok asi Manipurda ihan hanboina thokibana Lengaki Maikai Degisu, a henba mityeng kaya amadi sangke, adumapu, Lengak na piramba thazabasing, ngasi fawadi, thavak oino onthorapagi mamidi tadri. Pikliba masa anigi mahay masing tamba amadi, mamanabasinga mimanana masa anigi damak tawning labasu, oirakliba pibam asina, masa anigi mabuk fawwa, thanna pijabada awaba mayok na rehaina, thamoy shokna pawdam lakhe. aina hojik leise babana kaithel mambida mi lo uraga leiba mafamda loksangda ai anaba si phanaba aina mafam sida khangba babagi mateng lauraga leijari adu ai ji hojik esite haijala matung degi ai hanandi aina suja nomjaraga ai nupagi mateng khaga pangai isagi achapot leiraju haiduna ai honajarame adu hujikte ai ngamdre adubu ichani jana skun chatbada mapong pana chana thangna pijajo ai ju ngamdre adu punamak to khanga hujik chu leli adu school chapa matamna ju labungina mamana bajingi marakta le khom daira chatpado ngai taduna nana puraga thindok bazu yawe Menekana phongdoropagi matung inna Chief Minister N Virena compensation oina lupa lakh ahum hokhiba 2019 gi April thada pirakre adubu mahaki asopa layingbada changadaba sel pumnamak laingakna puthokani haina thajaba piramnabasu Rims Hospital gi maikaidagi lemna laying bikhide haina mahakna pendaba phongdokhe loinana matam aduda Chief Minister N Virena mahaki mapuroibada mahaki mahaiga sanava sarkar gi thabak ama pigani haina thajaba piramba adu nasi fawbadi mangfawnadriba manglan amagum leiri miyam gi Chief Minister N Virena haibiramba adu thabak oina utpirakpa khawrang na ngairi haina mahakna phongdorakhi akoi aina sobam matungda kaino Chief Minister na ai nupagi haidi ai su thabak suba khopa su ngamaroi aduna ma ai hingnabagi damakta ai nupagi thabak pibini haina chengi machinmakna hairambawa hojipodi haidokraga hojipodi thaboina di pangthokpadi leitri aduga akoina hospital da lerakpa madamda akoigi rims ki director masamakta Chief Minister na phone thoraga akoina hek hospital da leibadagina aina chatpabo layeng free the treatment tobigadabani aduga aina leibada paisa nungja amata loba yaroi na haigiba MS ki site gi akoina hek leibadagina chalamdai phawbada adugi bin pirammu haidana hairakpadagi akoina director yam kanna unana bo honaraga ai nupana ko chendana honagi inkumja 2017 gi November 18 da thokiba laibak thiba thodok acid attack ki thodok amada shock अखोगी हक्सांगी मथक थंग बसरुकता सोकिबा मंगसताबम ओंबी मेनका हुजु हुजि हाइबा अखोगी अपोकपगी कैथेल मानबिदा हुजि अपोक पैसंगाइ सि हुजि यामवाना हाइतारी यामवाना लेली मतममदा हक्सांग फरिंगिदा सुबा नोंबा ngamingeda honnajarambadu ngasidi haksangi fibamse akhoi tangkhai am soinaibai mawongda fawba leiro matamsida akhoi gi laingaki maikaidagsu mateng kharadi fangamaga matengse makhatan piraktabagi achoba mamim tari adu matamadu da Chief Minister N Birena haibiramba haitare Chief Minister N Birena akhoi gi thajaba pibiramba mahaki mapuroiba M Santos da masaga chanaba thabak am pibiganena thajaba pibiramadu ngasidi thabakta onthoroktana leiri adu akhoi yengki tari laingakna kadai fawba menakagi awabasida
yengsinbibage amadi mityeng changbibage hado akhoi yengminaba tari paudam jariba Sharat Sharma video journalist Naresh Kalona Tom TV News Kaithal Manbi Manipur State ki mayolda laiba government school singdadi mari lainaba authorities singna mi eng changlabasu state asigi khara manung hanjina laiba government school singdadi ningthina yengsinbi da banamaram oiraga onthokwa phibam amada lairi Jiribam district asigi manung channa laiba government school singdi mari lainaba authorities singna mi eng sangbi da bagi mami chauna tari Jiribam da laiba mahairoi luf singna government school sing da chatloba matamda laifam thoktaba ma ong moril tadaba phibam kaya lairamba amadi transfer posting taba school singda oja masa laitaba amasung utilize tawduna sanga panga tawduna laibage laibadagi ngasi fawba oja sing lakpasu laitri masigi matangda ngasi mahairoi luf singna lauduna laklabasu thabak oina laukhatpadi uba fangdri aikhoigi paumina butangkal government upper primary school da chatuna yengsiluba matamda school asigi fivam di angakpani school asida wa akakpa mapum sing got singi thamfam godown oina lehauri school asigi in charge hemangoda hangbada mahakti khangde mina thamlambani loktho haibusu lokthokte haina phongdorakhi क्लासरूम में ऐसा रखने से आप ऐसा देख ये टूटा फूटा है ना क्लास नहीं करता है इसलिए जो भी हो 2-1 दिन के लिए रखेगा बोलता है मैंने मत रखो Saliba tha asida tangkak ani thokna wangthokadoriba 13 suba lok sabha mikhal asida thoina kana balaite maramdi bharat ki sangvidhan piriba bharat ta lairiba miyoi kanglof kudingmak dharma jat kuchu gi khena balaitana manaba adhikar piri hairaga Jiriwam amasung Manipur gi segment nipanda kaidobugi chana handribano mikhal da bot thadabadi yaraga miref oina yahandribak asi kari maram gino kari kanglono masi citizen amagi phangfam thokpa adhikar adu matpani loinana segment nipan asigi matangda Manipur Laingak amadi mari lainaba authority singnami eng sanghaningi haina Ziri Development Organization Ziri Wamgi General Secretary W Dinesna Fongdorakli mahakna makha taraduna matam kayadagi miyamgi adhikar matliba asida segment nifanda lairiba miyamna punna thengnaminasi MP ama lairaga natroga mikhal thengnaduna kanaba amat madugi mahau adu fangnanaba hotnaminasi haiki panbayabadi Manipur gi outer parliamentary election da Ziri Wam Hyanglam Kaksing Wabagai Wangjing Tentha Sugunu Hairok amadi Khangabok yauna segment nipan asi ngasi fawba bot thadabadi yaraga lepadi yadriba segment nipan asina matam kayadagi chatnaduna laklibani Indian fundamental right citizenship ki fundamental right ta yauriba se hoi citizen khojima dharma gi jat ki aduga kuchu gi khenaba thamdana same equal right phangani haiba adugumba yauriba constitution yauri wafamdu hoi jiriba mamsung Manipur gi hoi atai segment nipan da kedobogi wase apply to bidrino अखोई सिगा लेरिबा प्रजा सिंसी कोई बोट थादबदी याबा अदुगा बोट थादब लेपदी यादबा असिबु कर्म मखनगी लो असिबु लो सि अखोई यामना मियोय बेगी अखोई ह्यूमन राइट मी अमगी सिटीजनशिप की अखोई राइट अदु अखोई मतपने न अखोई लौरदबी मरम लेति असि अखोई ना कनो सिटीजन अमो बेगी अखोई हकतु अखोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा कनो दो अखोई असि टोटली अखोई मतपने न अखोई मसि क्लेम तोगनी Paugi merkthana aten break amatanga luxury Advanced booking for events, conferences and party, 50+ covers. Aris Tower since 2002. Kindly contact us at 9612719966. Address Uripokhui Dromleka, UK Road, opposite petrol pump.
lamjingba nidhi limited ki members singda akaknaba matam kharakak ki oina khudongchaba sing pizari khudongchaba sing adudi saving account hangbada chada lupa taruk ki interest pizagani fixed deposit amadi recurring deposit ki oina chada lupa taragani thoi makhai interest pizagani daily deposit ki oina su chada lupa taragani thoi makhai interest pizagani karigumba members singna business loan personal loan natraga mortgage loan laubiragadi sada lupa taragani pandagi lupa kungi apik pasendoi haibadi reducing rate ta loan lobiba yagani akaknaba matam khara khaki oiba khudong chaba singa si lobiranaba members singda ningsingjari masiga loina na kanagumba member oidriba singna member oibinaba ekhoigi office ta lengsin birau amadi akupa marol sing tanabiu ekhoigi address lamjingba nidhi limited near Nityananda Mandir Nagamapal Rims Road Imphal West mobile 9366857001 email lamjingbanidhi@gmail.com website www.lamjingbanidhilimited.com Tarong Suba Mami Numit Amadi Manipur State Film Development Society na Pangtok Saba Tarani Thui Suba Manipur State Film Awards 2019 gi Manamatum Yentok Pagi Thoram Lakliba April ki Tang Mapan Lepa Pok Numit ki Nungthil Pung Hum Taba Matamda MSF DS ki Auditorium da Makhal Mathil gi Nuwairaba Program Kaya Galoina na Pangtok Sargani Thoram Masida Mipung Kuding Mana Saruk Yabinaba Ningsingjari Break matungda mayamba muka hanna taram noksari ngasi kesosondra wangkem fazin khiba yaning daba utpa yauna US ta laiba marup singna New York ta laiba Indian consulate ki mamang da protest taukre India da paliba lenga ki miyot minai yaning daba utpa loina na US ta lairiba Bharat masa sing amasung US citizen singna Bharat lengak na sathariba sunam sasan gi thawong bu yaning daba utna protest adu sathakivani protest adu da Azad Left Alliance for Democratic and Secular South Asia CD Coalition for the Defense of the Constitution and Democracy, Coalition for a Democratic India, Dalit Solidarity Forum DSF, Indian American Muslim Council, Indian Civil Watch, Indian Bahujan Organization IBO, NISHAT, NY Global Standout Group, NYC, India Pakistan Peace Group, Organization for Minorities of India OFMI, Sadhana Coalition of Progressive Hindus ki thomi kyana sarugyaki. Congress Party Thadoktuna BJP da nauna sanglakhraba miyoi ahum lilong BJP mandal na haraukte amna okre mandal asigi President Muhammad Nasir Khan gi sangai da fangthokiba achamba thoram amada nauna sanglakhlaba miyoi sing adubu haraukte amna okhi thoram aduda mandal gi Secretary Muhammad Asghar Ali BJP Thobal District ki Secretary Muhammad Aslauddin amadi atai thaupuba kayatsu sarugyaki Samajwadi Party SP gi Luchingba Akhilesh Yadav amadi Bahujan Samajwadi Party BSP na lakliba taratare suba Lok Sabha Mikhal da punna thengnaragani haina sahi asigi anganba sarukta lauthokraba matung party ani asigi oiba apunba rally amangasi Diobanda chathakre panba yabadi party ani asi ngasigi chahi kuntaruk ki mamangda pulambadagi handak nauna amo khusannarakhibani pawgi mifam aduda Mayawati na miyamgi rally gi pau asina Prime Minister Narendra Modi ahing tumba yagani thajade party ani asina semleba alliance asina BJP gi sasan muthalagani haiki Amaromda Indian National Congress ki President Rahul Gandhi na af hoge nayai haiba kholaugi makhada hudokiba minimum income guarantee scheme na lairaba muthalagani haina lakliba Lok Sabha Mikhal gi campaign tawba leptri Rahul Gandhi gi nayai haiba gi wahan thoki justice haibani Bharat ki lairba praja singi mafam da ngasi fauba namthak tawduna lakpa du Congress laingak na hek laingak parakpaga lairaba singi awaba kokhanduna laibak asibu afaba saukhatpa khunai amagi maikairom da khong thangjingani haiki Loislak pada maru iba pau amuk kahanna. BJP ki miref mai pagana bagi damak lalhouba singi athingba marakta ngasi Bharat ki Prime Minister Narendra Modi Imphal da vote khomba lak lagani. Hafta kangjebungda BJP bu saugatpa sing punba hokre. Subnam sasan gi laingak oriba Modi Sarkar Bharat tagi Lokthokrasi haina CPI gi National Council gi Secretary D Rajana Fongdokre Amadi NPF Churachandpur District ki President Galunthang gi mayumda BJP gi Mirek pu saugatpani singnaba miyoi singna landaramle
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯔꯨꯟ ꯕ꯭ꯂꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ